Manje nami bazalwane kunamazwi la akhulunywa uJohane uMbhaphathizi. Akhulunywa uJohane uMbhaphathizi. Uthi uJohane mina ngibhaphathisa ngamanzi. Amen. Okay. Ube ukuphenduka. Amen. Uthi kepha kukhona ozayo emva kwami, loyo mkhulu kunami. Yena uma efika eqala eyakhe inkonzo isebenza ngomoya. Yes. uJohane uthi lo othume uJohane utshela uJohane ukuthi hamba uyobhaphathisa abantwana baka-Israyeli ngamanzi. Amen. Ireason ukuthi phakathi kwesizwe saka-Israyeli kukhona umuntu okumele aziwe. Loyo muntu loyo okumele aziwe lesikhathi abhajadiswa ngamanzi. Amen. 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 uNkulunkulu wathuma uJohane ukuthi ayobhaphathisa. Yeah. Yazi wenza ukuthi yonke into uJohane azoyisebenzisa ingabhilongi emandleni wakaJohane. Kungabi nento uJohane azozibonga ngayo noma ayikhombe athi this is my effort. uNkulunkulu wanikeza uJohane imessage bekumele ayishumayele. Leyo message ethi phendukani ngokuba umbuso wezulu usondele. Wayala noJohane ukuthi hamba uyobhaphathisa abantu emanzini that I've already provided for. Yes. Yes. Isource yokuphenduka yokusetshenzwa kokuphenduka kwabantu umsebenzi kaNkulunkulu ayi-one. Yes. And bonke abantu abaza kuNkulunkulu kumele bazithobe to that level. Bavume ukuthi uNkulunkulu umisile ukuthi bonke abantu abakholwayo kuJesu kumele bandlule kule ndlela yokuthi bangene ngaphakathi kwamanzi. Ngoba he is the sole provider yokusebenza kokuphenduka kwabantu. Oh yes. I know. And iyafana nalo ozayo wesibili. Lo bekumele uJohane abhaphathise abantu baka-Israyeli bonke ngamanzi. Abanjili kufika lo uNkulunkulu akhulume noJohane ngayo ukuthi uzombona uma umbhaphathisa kuzoyehla umoya. Only that day umoya uzobonakala. Amen. Yeah. Only that day into engabonakala engaphatheki Johanne uzobona umoya uthatha iform yejuba. Yebo. Why? Kunalo uNkulunkulu afuna ukuthi aziwe kuqala kwaIsrayeli. Loyo naye uNkulunkulu makamthuma wamnikeza izinto zokusebenza ukulunga kwabantu. Okokuqala yena uvela kuNkulunkulu. uNkulunkulu owamlungiselela umzimba ngoba beka exista before uNkulunkulu kwafanele ukuthi amcreatele umzimba. Amen. Lo mzimba wacreate uthini namazwi ekumele abantu bawamkele bese baba ngabantu uNkulunkulu abenza babe abantu abalungile. Lawo mazwi loyo muntu loyo wawathola vele emlomeni kaThixo. Nomoya awusebenzisayo ukwenza inkonzo yokubhabhadisa abantu. Lowo moya akusiwe wakhe ngoba ushilo ukuthi ngiyakuliqelela kuBaba. Baba amlungiselela umzimba naye konke akusebenzisa ukusebenza insindiso yabantu konke bekuvela kuBaba ukuze udumo lonke liye kuBaba ayi-one. Then uma umsebenzi ngokusindisa abantu sowufezekile uBaba usala adumisa izisebenzi ezalalela instruction yakhe makathi
basebenze kanjani isalvation yabantu babo. uJesu akazange abe exempted kuleyo. Walinda ubaba wakhe kube uye omnikeza udumo. uJohane inkonzo anikezwa yona yokubhabhadisa abantu ngamanzi kube ukuphenduka. uJesu inkonzo ayinikezwa yona ukuthi bonke abakholwayo ababhabhadise ngomoya. Wazimisa so, then ulahlekelwe icebo likaNkulunkulu. Futhi once waziseparate ulahlekelwe iplan yakaNkulunkulu. Ngokuba uma bafika kuJohane bathi kuJohane lo obusitshela ngayo lo uthi yena uyeza mkhulu kunawe naba abantu bagcwele bakuthele naye uyababhabhadisa bese incwadi yasho ukuthi no bekungabhabhadisi uJesu kepha bekubhabhadisa abafundi bakhe. Then impendulo yakaJohane ithi yena akekho umuntu ongaba notho uma ngalinikwa livela ezulwini. That answer itaye to the same statement esikhuluma abafundi bakaJohane. Into edilwa nayo edilwa nomuntu okhulunywe ngaye kuthiwa uyeza okuthiwa mkhulu kunoJohane. Utholakala enza inkonzo beyenziwa uJohane. Then iresponse yakaJohane ithi akukho umuntu onganikwa utho uma lokho anako angakunikwanga kuvela kubaba ezulwini. Then indaba yokubhabhadisa kwabantu emanzini yaqhubeka kanjalo. Mina bengifuna ukuveza ukuthi iprovision yokusebenza abantu it's only solely belonga kuNkulunkulu. Akuna Johane owenze anything. uJohane wanikezwa njengokuba uJesu naye wanikezwa izinto zokusebenza abantu. Amen. Bonke abantu abaza kuNkulunkulu ngale ndlela. Incwadi yeBhayibheli ithi laba bantu labo uNkulunkulu ubafaka ngaphakathi kombuso wakhe. Bonke abantu abaza ngale ndlela kuye abangazakheli yabo. Because uzakhela yakho indlela ukuthi uma uNkulunkulu amise indlela eso bese wena ubona ukuthi this is not fitting for me. This doesn't make sense for me ukuthi ngingaya kuNkulunkulu ngale ndlela. Once wafika ku that stage usumisiye yakho. uPetro wafika endlini kaCornelius washumayela abantu bamkela umoya. Yazi bamkele into enamandla. Then uPetro wabuza ukuthi kwalani. Wayala ukuthi labo bantu abamkele umoya oyingcwele uvela kubaba ezulwini ngani ukukholwa indodana yakhe uJesu. Wakhipha umyalo ukuthi laba bantu abaye bayobhajadiswa. Why? uNkulunkulu omise indlela yokuthi abantu bangene ngaphakathi kwekingdom yakhe. So nami bazalwane kunamazwi ufuna ukuwafunda la iyangiphazamisa lento iloku ikhatha. Ngicela unobhala asifundele incwadi yezenzo zabapostoli uchapter 8 ngenxa yesikhathi siyofunda ngendlela engajwayelekile. And then siyiqala verse 32. Sizoyifunda from verse 32 ayoma ku verse 34 then lawa amanye lawa sizosala khona. 70 chapter 8 soqala ku verse 32. Isahlukwana sombala abesifunda esithi wayiswa ekuhlatshweni njengendlu ithule phambi komgodi wayo. Kunjalo naye kavulanga umlomo wakhe. Ekuthobekeni kwakhe ukuthunywa kwendaba kwanqatshelwa ubani oyakulandisa inzalo yakhe ngokuba kususwa ukuphila kwakhe emhlabeni. Induna yaphendula yathi kuFilipi, ake ngibuze kuwe, umprofeti uShumayela lokho ngubani na? Usisho yena,
kusho omunye umuntu na. Amen. Amen bazalwane. La incwadi yesiprofeto etholakala ngaphakathi kwencwadi yaka-Isaya. Ifunda ile ndoda le, incwadi yombhalo ithi yindoda yase-Ethiopia. uNkulunkulu usebenza ukuphenduka kwale ndoda. Uthatha uFilipi, ngoba uFilipi kufika kuye ingilosi yamtshela ukuthi hamba uye eJerusalema, endleleni eyidesert ebheke eGaza. Uyasuka uFilipi ngokulalela izwi lengilosi, uyakhona. Uma efika khona sekukhuluma umoya uthi kuye sondela kule nqola. Uma afika kule nqola uthola kule ndoda le esifunda ngayo la kuthiwa indoda yase-Ethiopia. Tholakala ukuthi le ndoda ingumuntu omkhulu e-Ethiopia. Lo muntu is a person of high stature. Bekuwuyo responsible for ama-treasures we-queen yase-Ethiopia. Le ndoda iphethe umbhalo iyawufunda. But ebewufundeni aloku aso important akawuqondi. Uma kufika uFilipi uyambuza ukuthi hey, le nto oyifundayo uyayi-understanda na? Le ndoda iyavuma manje, iyasho ukuthi yazi uma kungekho umuntu ozongenza ukuthi ngi-understand, ngizayi-understanda kanjani? Amen. And into ayifundayo incwadi yabaprofeti. And leyo ncwadi leyo imconfuse ngokuthi lo oyibhalile ukhuluma ngaye noma ukhuluma ngasomeone else. Why le nto ibalulekile? Zonke izinto ezikhulunywayo kulo muntu lo okule chapter le eku-Isaya ziyammangaza. Kukhona i-chapter eBhayibhelini that is dedicated to one person. uNkulunkulu akhulume izinto eziningi only about one person. Wafuna ukuthi leyo ndaba ebamba that one person idokumentiwe abantwana baka-Israel from generation to generation babe nayo. Amen. Le nto iyammangaza ukuthi okay, uma le nto ibaluleke kangaka, lo mprofethi ukhuluma ngobani? Asifunde ivesi elandelayo. uFilipi wavula umlomo wakhe, waqala ngalokho, washumayela kuye ngoJesu. Bese ahamba endleleni. Amen. Then uFilipi makangena incwadi yembhalo uthi waqala ku that scripture specific, futhi waqala kulowo mbhalo lowo. Waqala lapho ukushumayeza le ndoda yase-Ethiopia, imshumayeza ngoJesu Kristu waseNazaretha. Futhi uma ufunda incwadi lena yesiprofeto ukuthi wayiswa njengemvu ukuba yobulawa, uFilipi waqala lapho washumayela ngoJesu Kristu kuleyo ndoda. Amen. La kumele ngasibaleke masishumayela la. Uma uya kule kumele ufanele exactly njengoFilipi. Kule ncwadi yesiprofeto le kumele umbone uJesu, umkhiphe uJesu ngokuba vele umbhalo ukhuluma ngayo uJesu. Ithi wayiswa, and then uma afika lapho ithi njengemvu uma yiswa kumgundi wayo, yazi ayinamsindo, ithi naye loyo kukhulunywa ngayo kulombhalo azange avule umlomo wakhe. uJesu uma ebanjwa eGetsemane, up until uJesu ayobethelwa esiphambanweni eCalvary, akunanto uJesu ayiyenzile against intando kaThixo. There is no, akukho ukuzivikela kwenzile, ayikho retaliation uJesu ayiyenzile. Wavuma konke, zonke izinto that were not justice bezenziwa kuye. uJesu azange afane noAbela wakhala, no, akenzanga njalo. Amen.
uJesu azange avule owakhe umlomo. And then uma ufunda kuthiwa esiphambameni uJesu wathi Eloi Eloi lama sabakathani. Lento it's not contrary to this scripture. Noma sekashilo kanjalo uJesu ethi baba ungishiyelani. Lento iwasithi kulwa nalento beyenzeka kuye. Yes. Bekumele uJesu yonke into abantu abayenzayo kuye athule athi Yeah. ukuze lo mbhalo lo ufezeke owabhala le emuva. Le chapter ikhuluma ngezinhlupheko zikaJesu Kristu. Ikhuluma ngokuboshwa kwakhe, ikhuluma ngokubethelwa kwakhe, ikhuluma ngokufa kwakhe. Then uPhilip umashumeza le ndoda wamkhomba ukuthi ukuyiswa njengemvu uyobulawa. Le nto beyikhomba ukuthi uJesu vele bekamiselwe ukuthi ayofa esiphambanweni. 2 uma uJesu ehlala ku judgment bekumele kube nabantu abahlulela uJesu. Laba bantu labo bebawu2. Oyi-1 bekawumholi wenkolo, umpristi. Omunye bekawumholi wezwe, uPhilip. These two systems zanikezwa i-opportunity yokuthi ziphase i-judgment kuJesu. Kepha uNkulunkulu encwadini yabaprofiti bekasakhulumile ukuthi leyo judgment ngeke kube i-judgment yeqiniso. Uma siyofunda kulezo zincwadi uJesu utholakala emsulwa. Kumele amangane lo mndoda weEthiopia ukuthi why indoda etholakala emsulwa kepha ku-judgment kuphuma i-judgment ethi makasuswe emhlabeni. Amen. Ukufa kukaJesu kubaluleke ngalendlela leyo ukuthi embhalweni not for emibhalweni yonke yasemuva ukhona ulo into oyishoyo umprofeti ukuthi i-judgment le iyenza lo ukuthi afe, but that chapter ayigcini lapho. Iyakhomba ukuthi noma sekafile noma sekabulewe noma sekalenge emthini kepha uNkulunkulu angeke amiyekele uJesu ukuthi abone ukubonga. Amen. Hallelujah. Insindiso yo-Ethiopia yasebenza uThixo uma athuma ingilosi kuFilipi. Yasebenzwa umoya uma utshela uFilipi ukuthi asondele kule ndoda. Yasebenzwa uThixo because the foundation of the sermon bekuyincwadi yaka-Isaya yomprofeti. Wakwazi umprofeti uFilipi ukuthi makafika phakathi kwencwadi kaIsaya akhiphe uJesu kahle, gently kahle. Yazi nakamkhipha kule ncwadi akhiphe akhombe nokuthi lo Jesu yindodana kaThixo. Ngoba uzwa phambili yathi ngiyakholwa nami ngiyakholwa ukuthi uJesu yindodana kaNkulunkulu. Lento uFilipi wayenza abusebenzisa incwadi zasendulo. Ininzo ungafunda ibesisambelayo ngenxa yesikhathi. Esehamba endleleni bafika emanzini. Induna yathi, "Nangamanzi, ungabani ukuba ngibhaphathizwa na?" Wathi kuFilipi, "Uma ukholwa ngenhliziyo yonke, kungenziwa." Waphendula wathi, "Ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaThixo." Amen. Nami ngizokuhlonipha ukufika ngizowahlanganisa lamavesi njengoba fundiwe ukuthi noma ingabhalwanga the details of the sermon yakaFilipi, kepha sithola i-response yendoda yase-Ethiopia ikhomba ezinye izinto ezingabhalwanga ukuthi 1 isermon ngaphakathi kwayo beyinendaba yamanzi. Ngaphakathi kwesermon utsheliwe le ndoda yase-Ethiopia ukuthi indaba yakaJesu ihambiselana nokuphenduka, ihambiselana nokubhabhadiswa ngaphakathi kwamanzi. Inqola uma ihamba then le ndoda ye-Ethiopia ibona amanzi.
after isermon engaka indoda ibona amanzi uthi no nawa amanzi kunqabani ukuthi mina ngibhajadise lento bese ikhomba ukwamkela ivangeli eshinyelwe uFilipi. Amen. Indoda ephakame kangaka ngoba yazi akusho uFilipi umtshele ominstructive. Indoda ephakame kangaka yathi mayibona amanzi ngoba iyakholwa yamtshela uFilipi asime kancane nawo amanzi asenze lenkonzo siyenze kahle. Basithola sisencwadini imisebenzi yabapostoli chapter 8 bathola ngihlala phansi ngibhala inkulumo ngenxa yesikhathi. Inkulumo ebengibhala ngayo yila uFilipi ephendula le ndoda athi uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu ungenziwa into ekumele yenziwe uma akholwa ukuthi lo mEthiopia abhajadiswe emanzini. Ukuthi umuntu abhajadiswe i-requirement i1 kumele ukuthi lo ufuna ukubhajadiswa ushunyeziwe kuqala wakhonjwa zonke izinto uNkulunkulu azifake kuJesu. Kumele lowo muntu aboniswe ukuthi kuJesu kunezinhlupheko, izinhlupheko zesiphambano. Kumele kukhonjwe kuloyo muntu ukuthi kuJesu kukhona ukufa nokumbelwa kwakhe. Kumele akhonjwe ukuthi kuJesu kukhona indaba ukuvuka kuJesu ekufeni. Then lapho aboniswe ukuthi ovukayo ekufeni ngalendlela it can only be indodana kaNkulunkulu. Then umuntu okholwa lokho uyimithile i-requirement yokuthi athathwe amikiswe emanzini. Amen. Uma ngiqala ngishilo ukuthi uJohane uthize mina ngibhabhadisa ngamanzi kepha kukhona omkhulu kunami obhabhadisa ngomoya. I-requirement ye-salvation yile kumele ukholwe ukuthi uJesu uye indodana kaNkulunkulu. And then uma ukholwa ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu izinkonzo eziwu2 zombhabhadiso zikumele. Lo kushumayezile uyakukolota ukuthi akuthathe ayokubhabhadisa enze inkonzo yokuqala. Then uNkulunkulu asezulwini uresponsible ukwenza leyo eyesibili yokubhajadiswa ngomoya oyingcwele. Nami bazalwane incwadi ebengithi sikhumbuzane ngayo ukuthi ukuza kuThixo namhlanje kusame ngalendlela kume ngendlela yokuthi sikholwe ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu bese siya emanzini sibhajadiswe then silinde uNkulunkulu aze yena asibhabhadise ngomoya. Into engiyithandayo ngale ndoda i-attitude yakhe after amanzi. Sonke sibuya emanzini kumele sifane nale ndoda. Bathe mabaqeda ukumchazisela ngokuthi incwadi kaIsaiah 53 ikhuluma ngobani and ithini ngaye. Wakholwa, makaqeda ukukholwa wavuma ukuya emanzini. Ithi incwadi yeBhayibheli uma uFilipi eqeda ukumbhabhadisa umoya wamthatha wangasabonakala. Yazi kwenzeka into emangazayo phambi kwamehlo kwale ndoda. Le ndoda azange ikhathazeke. Incwadi yeBhayibheli ithi wahamba enokuthokoza okukhulu ngokuba kuye indaba kaNkulunkulu yenzeke ngendlela efanele. Nami ngiyabonga bazalwane. Amen. Odia ngiyancenga ngosithi ukuba babe nokuqonda kunye enkosini. Amen. Amen.
kule ncwadi uPaul ukhuluma nabantu abasebenzela uNkulunkulu. Amen. Ukhuluma nabantu abamaziyo. Uyakhuluma nabo le ncwadi ukuthi labo yilaba amagama wabo abhaliwe ezincwadini zokuphila. Amen. Ukuthi kubo uyabancenga ukuthi babe inhliziyo yinye kodwa enkosini. Amen. Lento iyakhomba ukuthi ebantwini abasebenzela uNkulunkulu, ebantwini abakholwayo, kuyakhonakala ukuthi kufike ukungaboni ngesonini. Oh yeah. Amen. Yeah. Lento ayibambi abantu between abantu abakholwayo nabantu abangakholwa kuphela. Nasebantwini abasebenzela uNkulunkulu, abantwini amagama wabo abhaliwe ezincwadini zokuphila, kuyakhonakala ukuthi kube nokungaboni ngesonini. Amen. So uPaul uyabancenga uthi mababe inhliziyo yinye enkosini. Amen. Manje ngoba sesiyabona ukuthi kuyakhonakala ukuthi ungabi nokuzwana kubazalwane abasebenzela uNkulunkulu, senzani ngaloko, sibheka kanjani naleyo nto. Amen. Ukuthi sibe inhliziyo yinye enkosini. Yebo ngiyakunyusa nawe oyisisebenzi kanye nami isimilo. Ubasize laba besifazane ababambisana nami evangelini kanye noClement nabanye abayisisebenzi nami, amagama abo asencwadini yokuphila. Amen. Njengoba ngishilo ukuthi nabantu abancengwa uPaul abantu abasebenza evangelini. Amen. Kubalika nenye indlela uthi makube nomsizi, kodwa lo msizi kube umsizi weqiniso. Kube nomsizi phakathi kwethu, kube nabasizi phakathi kwethu singabazalwane beqiniso abaletha ipeace kubantu abangazwani. Amen. Lento ngishilo mangikala ngithi ngifuna ukukhuluma ngokuthula kukaNkulunkulu. Zonke lezinto yizinto ezimelana nokuthula kukaNkulunkulu. Izinto ezidisturba ukuthula kukaNkulunkulu kubazalwane. Amen. Sibandla kumele sibe nabo labo bantu abaletha ipeace. Makuba nezimpi mabalungise. Amen. Bena ithi lo kube lo weqiniso. Why? Ngoba lo akajaji mina. Amen. No akathathi sign. Makafika uzela ukuzolungisa, uzela ukuzokuyisa ukuzwana kubantu abangaboni ngesonini. Ngifuna ukuhlonipha isikhathi asiyelana. Verse 4. Thokozani enkosini njalo njalo. Ngibuya ngithi thokozani. Amen. So uthi uPaul sithokoze enkosini njalo njalo. Makabuya athi sithokoze. Manje lo muntu obhala le ncwadi, he was in prison. Amen. Kodwa kuye ngokugcwele injabulo. Amen. Lento yakhomba ukuthi ukuthokoza esinikwa khona la ukuthi sikumele sihlale kuwo akuhambi nezimo. Amen. Asithokozi ngoba izinto zihamba kahle. Kumele masingabazalwane sihlale ekuthokozeni. Amen. Lento kumele kube into esihlala nayo. Nanoma izimo zibuhlungu,
thina sihlale ekuthokozeni. Mawufuna ukubona ukuthi yini esithokozisayo. Usinkulu. uJesu wasefela. Wavuka wayosimela ezulwini. Wasenza abantwana bakaNkulunkulu. Amen. Lento kumele ilethe intokozo kithi ngemihla namalanga. Lento kumele yenze ukuthi sihlale singabantu abathokozile ezimeni zonke. Ukulunga kwenu akwaziwa abantu bonke. Inkosi iseduze. Masiqeda ukulungisa. Siqeda ukuba nokuzwana. Siqeda ukuba nokuthokoza. Ubunene bethu makubone abantu bonke. Amen. Ukulunga kwethu, ukubekezela kwethu, ukukholwa kwethu makubone abantu bonke. Then iverse izothi why? Ngoba inkosi iseduze. Amen. Masibe yisibani kwabantu bonke. Sikhombe konke ukulunga. Senzela ukuthi inkosi iseduze. Konke lokulunga kulethwa ukuziphatha kwethu. Amen. Niyakhathazeki ngalutho. Kepha ezintweni zonke ukucela kwenu akwazi uThixo ngokukhuleka nangokumusa nangokubonga. Amen. Enye into evimba ukuthula kukaNkulunkulu ithi verse singakhathazeki ngalutho. uJesu makakhuluma ngeparable ya the soil. Uthi lembewu eyafika yaplantwa mayikhula kwaba nameva ama-thorns akhula nayo. Makachaza lento uthi eyi-1 yayo ukukhathazeka nezinto zezwe. Amen. Leyo nto ivimba ivangeli ukuthi likhule. Then ithi verse singakhathazeki ngalutho kuzo zonke izinto. Makuba nezimo sikhuleke. Amen. Then nokubonga. Sibonga ngokuthi siyazi ukuthi izinto esizitelayo ngegama lika Jesu uNkulunkulu uyosinika zona. Siyakholwa kulowo. Then yonke lento bengifundela ukuza kuverse elandelayo. Verse 7. Khona ukuthula kukaThixo okudlula ukuqonda konke kuyakugcina izinhliziyo zenu nokuzindla kwenu ngoKristu Jesu. Amen. Masiba abantu abanokunye. Sibe abantu abalungisa ukucabanga. Sibe ngabantu abangakhathazeki izimo. Abakhuleka njalo. Ithi verse ukuthula kukaNkulunkulu okundlula all understanding kuyokulondoloza izinhliziyo nemicabango yethu kuKristu Jesu. Amen. Ithi bazalwane ungathathi isikhathi inkulumo yami yanamhlanje la ukuthi bazalwane masisebenzeni ukulondolozeka kuKristu Jesu. Amen. Leyo nto iletha ubuntu. Then uNkulunkulu uyosinika ukuthula kwakhe. Ngoba ithi verse kwakhe undlula ukucabanga konke. Asikho isimo esihlula ukuthula kukaNkulunkulu. Ngoba lokho kuthula kundlula nokucabanga kwethu. We cannot comprehend ilevel yokuthula kukaNkulunkulu. Masifike ezimeni la sibona ukuthi kumele sikhathazeke. Lokho kuthula kuyangena kulondoloze inhliziyo zethu nemicabango yethu. Amen. Ngalokho bazalwane ngithi namukelekile lonke emsebenzini wethu wePasika namhlanje. Amen.
ithi isikhathi ngizocela uhadela umfundele sizofunda incwadi yabase-Efeso chapter 4 from verse 2. Sorry, abafilipi chapter 4 verse 2. Manje ifa esibekelweyo liyakhazwa ukuthi linjani. Okokuqala alipheli. Ukuthula kwakhona. Uma sithenjiswa ukuphila okunaphakade embusweni, then kulokho kuyiphathi yefa ukuthula kwakhona. Esiyakulizuza embusweni ukuthula kwakhona. Ngoba impela kuthiwa iBhayibheli bayikhuluma incwadi yeSamphulo. Ithi ukuhlupheka konke kuzaphela. Ukuthula kwakhona. Uma sesisembusweni kanti yini enye into esiyifunayo? Inyembezi ziyaphezulu thula kwakhona. Azisulwa ngomunye esulwa omunye kodwa zisulwa uThixo esulwa abantu bakhe. Ukuthula kwakhona. Manje ifa esibekeleyo iBhayibheli ithi aligugi futhi alibuni. Uyabona abasemhlabeni wonke impela siwabanga lonyaka next year aphelile. Indoda nendoda iyaqhubeka iyazibonela. Kodwa nangu uThixo ngesibizela abantu bonke kuye ukuthi mabeze uThixo othande izwe wangalibaleli izolo walithanda impela wanikela ngeyakhe indodana ke wayibiza lento ngokuthi uthando. Ukuthula kwakhona. Then kube ithanda enikela ngendodana uthi indodana ize ukuzokhulula abantu ayizanga ukuzokwakha. Then kodwa iBhayibheli lithi umuntu uzadlulela yena ukuthi wenzeni umehlangana nendoda. Ukuthula manje ngizazama ukuthi nami ngifunde kahle ngendaba mangithi kahle ngisho follow-wena esithi sizojamba amavesi amaningi ngendaba ukuthi si-accommodate esithi ngesikhathi sifunde verse number 18. Verse 18. Nazi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu okuyize elakunikezwa ngoyise nezinto ezibhubhayo, isiliva negolide, 19. Kodwa ngegazi elinabileyo likaKristu, kungathi elewundu elingenacala elingenabani. Manje kuvesi number 17 esimjabileyo kule phathi ayishoyo ukuthi ngoba sesizelwe enkulumeni esiqale ngayo sesizelwe osezelwe ke useyindodana yala ekhaya umebiza lo omzele umbiza obaba. Ukuthula kwakhona. Ayikho indodana ebiza uyise ngelithi igama kodwa wonke amadodana umebona ubaba ambiza ngobaba. Manje uvesi 17 uyasichazela enye into ukuthi uma ke lo sibiza baba yena lo owahlulela abantu kwemisebenzi yabo kumele sazi ukuthi akabheki ubuso bomuntu umenze akwahlulela kodwa uya ngemisebenzi yolowo muntu ukwenza kwakhe. Ukuthula kwakhona. Ofuthi-ke nansi into uma sibabiza abantu sithi wozani kuJesu akumelanga nifikeni kwenu kuJesu nihlale ninethezeke nilindele ifa. No iphathi esizwayo ukuthi into eza ekwahluleleni kuyobhekwa imisebenzi. Ukuthula kwakhona. Kuyingozi ufika endaweni kaThixo then ufika bohohleli uhlala impela sesincoma ngokulunga nokuhlala. Lokho kwenza ukuthi ubone ngathi uthatha ifa esilithethisiweyo for granted ukuthi ngizolizuza kuphela nethi ngibhalise igama lami. Alizuza kanjalo ifa ongenayo uyasebenza. Uyakuthe kumavesi lakhe kuwafunda kumani
yokuthi nami ngizokhoza ngamazwi eBhayibheli. Angizukuba nesikhathi eside nami njengoba ngazile, kodwa-ke khona lokhu nami engikuphethe. Sizofunda incwadi lapha ku-1 Peter chapter number 4. Uzofunda uphumane amavesi esivelana ngawo. Sizoqala chapter number 1, sorry. Sizoqala kuvesi number 3. Incwadi yokuqala kuphela, chapter 1 verse 3. Makabongwe uNkulunkulu uyise weNkosi yethu uJesu Kristu, owabuye wasizala kabusha ngokwesihawu sakhe esikhulu, ukuba sibe nethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaKristu kwabafileyo. Ukuthula kweNkosi yethu Jesu, bazalwane ngiyabingelela njalo ngokwesibili. Amazwi abhalwa umpostoli uPetro uma-ke ebhalela abazalwane, ivesi ithi abahlakazekile. Uma ebhala into amazwi engiwaphethela yila athi makabongwe uNkulunkulu uyise weNkosi yethu Jesu. Kodwa-ke ukuthi simbongelani, ubongwa kwenze njani? iBhayibheli-ke ubonga ngesihawu noma ngomusa ongaka asenzele wona. Thula makube khona. Ukuthi-ke namhlanje sihamba nje sinethemba ngoba uye uThixo owenza ukuthi indodana yakhe uJesu Kristu ife. Thula makube khona. Ife endaweni yethu, ife ingenakala, kodwa endaweni yethu sinezono eziningi kangaka. Kufe indodana, ngegazi layo kugezwe izono zabantu bonke. Thula makube khona. Then-ke manje abantu babonga ngoba abasenazo izono. Thula makube khona. Ezabo izono zibethelwe esiphambanweni noJesu. Thula makube khona. Yingakho umpostoli uthi uThixo lento uyibiza ngesihawu. Uyahawukela, wenza umusa ngoba yinto yenza kungafanele. Amen. Ukuthula makube khona. Omunye nomunye kufanele ukuthwala ezakhe izono aye nazo ekubethelweni kwakhe. Thula makube khona. Kodwa uJesu wafika engenaso nesisodwa ukwenzela ukuthi izono zethu zonke zanele egazini lakhe. Ukuthula makube khona. Manje uPetro uthi nayi into efanele uNkulunkulu ngezikhathi zonke simbonge ngayo. Sibe nefa elingaphelile nelingenasimo nelingavunile eliligcinelwe ezulwini. Ukuthula makube khona. Manje ngoba lephathi phezulu ichilo ukuthi sesizelwe kabusha. Ukuthula makube khona. Manje ukuzalwa kabusha akusikho ukuthi sibuyela sizalwe sibe abantwana, kodwa isho ukuthi i-mindset yethu iyaguqulwa, then sibe abantwana bakaNkulunkulu. Ukuthula makube khona. Manje siphila nje nansi iphathi engizwa la ukuthi-ke enye into ngoba sesizelwe kabusha singabantwana bakaNkulunkulu, sesineyinye into entsha ebizwa ngefa. Thula makube khona. Sinefa esilibekelweyo ezulwini. Ukuthula makube khona. Ifa leli lihlukile bazalwane, alifani namanye wonke amafa. Ngithi mina ngingokwaNcube angikwazi ukuthatha ifa noma ngatshele ifa lakwaBhungane. Uma babifa abafuni esinye isibongo. Sengisho noma uthi ungwakwaBhungane kodwa ungazalwa uyise wale ndoda, akakunikezi ifa nelilodwa. Ukuthula makube khona. Abobaba babeka amafa, babekela inzalo yabo kuphela, kodwa nangu uThixo uzele bonke abantu, ubazele bonke wabakuthela kuye ngokuthi bakholwe. Then waqeda wathi ngoba bayakholwa ezulwini babekele ifa. Leli ifa lihlukile, alifani nasemhlabeni. Awukhona ukuthi baba lifika kuwe by right impela ngoba ukholwe ngempela. Ukuthula makube khona. Siyawazi asemhlabeni yababo abantu masufika isikhathi sefa akusazwana nakahle imndeni yahlukana, kodwa nanti ifa eliyamkela huyo wonke umuntu kusale kufanana abantu beqhubeka behambe. Jesu
iphasika. Uthi uPaul uMose walungisa iphasika lokuqala ngokukhona. Lento ingakayenziwa wayimisa ngokukhona. Bonke abantu abagubha lo mkhosi bawugubha ngokukhona. Makabonga Thixo. Nathi sile bawusomani sizofunda incwadi yemisebenzi yabaphostoli chapter 14 amavesi 8. Imisebenzi yabaphostoli izenzo zabaphostoli chapter 14 amavesi 8. Kule ndawo uPaul uyashumayela. Amen. Uma uPaul uyashumayela lithi iBhayibheli bekhona umuntu ozalwe ayisishosha. Lo muntu wafika ebandleni wezwa ivangeli. Amen. Lithi iBhayibheli uma uPaul ebheka wabona ukuthi lo muntu uyakholwa. Futhi ukhona nokuthi lo nkulunkulu uPaul akhuluma ngaye angamsukumisa. Amen. Ivangeli lenza umsebenzi. Amen. Umuntu ukholwa ivangeli andlule akholwa ukuthi uThixo oze kuye akakuleli lutho. Babonga uNkulunkulu. Lokho uma uPaul ebona uPaul wabheka lesizulu sithi wabhekisisa then wathi sukuma uhamba. Amen. Lithi izwi likaThixo kwaqina amaqala akhe wasukuma. Babonga uNkulunkulu. Uma abantu belizwe babona lento bafuna umhlaba. Uma bebona umuntu ozalwe isishosha esukuma laba bantu bathi no uzuzi notubili. Amen. Bakhonza izithixo bathi laba bantu bayizithixo nabo boNkulunkulu bahamba ngezinyawo zabantu. Amen. Nabo aboNkulunkulu bahamba ngaphansi kwethu. Kanti uPaul wabakhuza. Ngoba uma kushumayelwa uma umuntu ngayo ukuthi lo sibelayo kumele akhuze. Asifundanga ukuthi uyihophi inkosi wahlala esitulweni wakhuluma amazwi bathi abantu lokhu ukhuluma sukhuluma komuntu ukhuluma kaNkulunkulu. Lithi verse khona lapho washawa nguThixo ngoba udumo alwana nguThixo. Amen. Incwadi yemisebenzi yabaphostoli u14 ikala u15 verse 15. Bethi madoda nenzelani lokhu na? Nathi singabantu njengani silishumayeza ivangeli ukuba niyeke lezi zinto ezize niphendukele kuThixo ophilayo owenza izulu nomhlaba nolwandle nazo zonke izinto ezikuzo. Amen. uPaul uma benza so uqala azisho ukuthi yena ubani athi ngumuntu nje. Amen. Yena ngokwakhe akanamandla. uPaul ngokwakhe akanamandla. Ukuze abe namandla futhi afakwe kuThixo. Amen. Kanti ukuthi yena ivangeli esishumelayo ukuthi lisuka kulezi zinto. Ivangeli lisusa abantu ekhonzeni ezinye izinto bakhonza uThixo. Amen. And ukuthi aziwathatha. Amen. Manje nayi inkulumo ithi yona ivangeli lenzele lento ukususa abantu ukukhonzela ezinye izinto baye kuThixo. Amen. uPaul nayi into thina esishumayelayo ngaphakathi kwabantu esishumayelayo uzothola le nkulumo ethi yekani ukukhonza okunye nikhonze uThixo. Leli vangeli akhuluma ngalo ivangeli ngoThixo wadala zonke izinto emhlabeni. Babonga uNkulunkulu. Then athi 16 ngezikhathi ezidlulileyo wayeka izizwe zonke zihambe ngezindlela zazo. Uma ivangeli lingakafiki
amabili uThixo wayeka izizwe zihambe ngendlela zazo. Amen. Laba bantu before bezwa ivangeli noma kufika ivangeli uThixo bakabayekile ukuthi bakhonze lokho abakhonzayo. Amen. Sikhumbule uJesu utshela abantu ukuthi ngokuba ngizile emhlabeni ngashukela kanjalo ke aninazaba ngezokuvela. Ngokuba ivangeli lifikile ukuthi unyakele izono awukhona ukuhlala ezonweni. Manje ivangeli lizile ukuletha abantu ukuthi basuke ekhonzeni okuyize bakhonze uThixo. Nawu umsebenzi omkhulu wevangeli. Uma sithi uJesu wahlala etafeni wangena esivumelwaneni, lesi sivumelwano sinalevangeli elisusa abantu ukukhonzela izithixo. Amen. Ngoba awukhona ukudla etafeni elinye bese uyeza uzona kuleli elikathini. Amen. Ivesi yokugcina 17. Kepha kayekanga ukuziqinisela yena enza ukulungileyo, wasinika imvula yasezulwini nezikhathi zokuthela ukudla, wakhonisa inhliziyo zethu ngokudla nangokujabula. uThixo ayekele izizwe zonke zikhonze lokukhozayo, akayekanga ukuziqinisa. Lesizulu esijwayelekile sithi akayekanga ukuzifakazela yena. Amen. Ngokuba bona bakhonza kuye uThixo yena wazifakazela, wathela imvula ngesikhathi sakho. Amen. Bethi bekhonza kuye uThixo wangayekela ukunisa imvula. Wangayeka ukuthi umhlabathi wabo ube nezithelo ukuze bade bajabule. Lento wayenza ngoba yena bazivakazela ukuthi nguye odale izulu nomhlaba nakho konke. Manje ubabhalise lifikile asikhona ukubonga ezinye izinto bayivula yini. Amen. Manje ubabhalise lifikile asikhona ukuhamba siyakwazi lezindawo ngenxa yokuthi manje bafikile. Into abayithi bazalwane ngokuba ivangeli lifikile kithi sakhona ona kuleli tafula angathi kwelinye itafula. Ngoba izikhathi zokungazi uThixo uzithalelisile, uThixo uzisusile. Manje siyazi ukuthi kukhona uThixo, uma ekhona uThixo kukhona indodana uJesu eyaqala esibhalweni ukuze singene kulesi sivumelwano esisha. Nami inkosi yomsayibosisi. Engathokozi ngeminikelo nemihlathelo yezilwane, lento ayizange yamfrustrate uyise. Wangahlali uThixo ngale frustration yonathokozi. Waba naloko akwenza ngokungathokozi. uJesu uthi ngokungathokozi ngeminikelo nemihlathelo yezilwane wangilungisela umzimba. uNkulunkulu wawuprepare umzimba. Eseyenzile imizimba ikhona eyayimali yenyoni yabantu. Wenza ospecial ofana wodwa. Wawulungisela intokozo yakhe. Ngoba loyo wazi ngawo ukuthi lo uma uyolethwa wona ngaphambi kwami ngalo ngizothokoza. Yiwo umsebenzi lesibona. Noma bengithi uzosibala ngokhono. Yazi ziye lemiya. Ngoba
khona uyangimangaza ukuthi kanti ukuphi isondana khona elinye isonto ngaphandle kwesabatha okungekhona ukhonza. Haleluya. Ukuthokoza ke befundisi. Ukuthokoza. Jabulile kakhulu kubona bonke. Ngithuliwe la nabantu abadala. Siyabonga ngithuliwe la ubishopi engizokwenza ngiyabona nasebangibode phambili esithi sebasisela. So engizokwenza okushiwo ukuthi ngichaze ukuthi unenkonzo samukela kanjani uma kuthe ngoba yona lento le ile sifuna ukuyibona yenzeka kuwo wonke ama-branch ngayo yona le ndlela abantu bethu bazi ukuthi samukela kanjani samukela uma kuthe manje benizozibiza lezo yigaba bese bayenza kodwa sebakhona nizozibiza noma bekhona nje bese ukuthi mhlawumbe usasengaphandle bese ke nayo uyabona ukuthi usadingeka. Samukela ke enthemba ukuthi bakhona la wonke umuntu obuya emfulweni ekubhabhatisweni ngaphakathi kwale kunezinto ezimbili kuyakhonakala ukuthi kwamukelwe kabili ngoba uma samukela ifamily abazali beza nabantwana abanye basuke bangakafiki esigabeni sokuthi bangabhabhadiswa kodwa siyabamukela nabazali babo bakhulele la kufike isikhathi esesikhomba ukuthi sebakulungele ukubhabhadiswa siphinde sibamukele. Siyazwana bazalwane. Okunye samukela umuntu uma sambile uhambo naye wakhathala endleleni watholakala ngasabonakali okunye kungabanga ukuthi sokhawulwe kwenye indawo okunye kungabanga nje ukuthi usazihlalele nje ekhaya uma sedecide ukubuya siyabamukela. Siyazwana bazalwane. Uma isebuya futhi asinandaba lokuthi umntwana abadala masiza kulela siyamamukela. Alokuthi mina ubaba omkhulu la uMagagu sifuna yena ukuthi hlala. Haleluya. Yiko ke bazalwane izigaba esamukelayo abantu ngazo ngokusho njalo ngeke ngisathatha isikhathi kushumayelwe kakhulu incwadi zona ngizofunda zonke kodwa uzovama ukukhuluma ngisho uzovama ukufunda nokukhuluma namhlanje ngaloko ngingacela kakhulu ukuthi bese bayalalela ke abazalwane le gabeni isibizile niphelele la akekho ke wamukelwa engakabhabhadiswa. Uma isebhabhadisiwe uyafuneka ongakabhabhadiswa kwamukela uyabe nawe obhabhadiswayo nje ufanele amukele. uJesu mayebathuma emhlabeni wonke uthi mabahambe bayoshumayela uhambo lokholwa luqala lapho baphuma bawu-12 baya bayoshumayela. I-response yabantu ababashumayeza yiyo ekuzothathwa i-decision based on leyo response. Uma bashumayela batshelwa nokuthi bashumayele ukuthi baphenduke abantu ngoba umbuso wezulu ususondele. Abakholwayo uthi uJesu libabhabhathise egameni likayise nelendodana likaMoya Oyingcwele libuye libafundise bonke ekushiwo. Bakithi bashumayela isivumelwano esisha bangasoya abantu
umlayezo ushoso sitsheliwe esifanele sikushumayela esikushumayelayo kuphela okushiwo uJesu ngoba lithisho njalo lencwadi besizoyifunda kodwa ke siyifunde lokho engiyifundise bona engiyitshele bona nabo ufundiswa bona kodwa haleluya ngiyathemba ke sebaphelele singangena encwadini usiqalele ngiyoqala kwaSefesu Incwadi yabaseFesu chapter 2 verse 12. Ukuthi ngaso sikhathi nami ngenaye uKristu kunalezizwe ezingaphandle kwesizwe sika-Israyeli naningehambile ngapho ezivumelwaneni zezithembiso ningenathemba ningenathixo ezweni. uLeveli elimjabulile uye befanele ngicale kuye kodwa ke sizohambe lihamba so ngenxa yesikhathi ukhomba isikhathi oke baba ne-division kithi naba-Israyeli lokho kuhlukana yiloko baba ngothixo uqobo lwakhe akusiloko ngakusola ngoba kusola uDodonomi uyabakhomba ukuthi ningabantwana bakaThixo uJehova noJehova uThixo wenu unikhethile ngaphakathi kwazo zonke izizwe manje ngaleso sikhathi usa-operate lento yokuthi kuba namakhethiwe kube yithi yileso sikhathi thina okuthiwa besinganathixo ezweni bekufanele besingasolakali uma singazenzela wethu uThixo ngoba besingenayo uma useceleni kwakho umIsrayeli enoThixo wena unganaye yini esivimbayo ukuthi usenzele wakho na ngoba ungenanga enkulumeni ethe uJehova uThixo wenu unikhethile manje ngoba singaphandle laba abaphakathi ubakhethile bakhe mabamenzele isikhotho kulungile kuhle kuyafanele thina singathi senzani sazi that's why indaba yesivumelwano esidala asazi lutho ngaso lokusifumayela sizosibhimba futhi nalo ufuna ukuthi wenza lelapha sikelenzelwa eGosheni angeke wenzelwe ngoba unazi haleluya kodwa namhlanje sesilothixo ezweni bazalwane namazwi lawa athi ezweni nani selinaye uThixo angisaseyiwo imihambima ezivumelwaneni futhi uThixo benza izivumelwano wenza nesithembiso nalesivumelwano senza manje you are no longer strangers ezivumelwaneni ezenza uThixo nabantu bakhe konke akuthembisayo unifanele nani ngoba uye olethe kude lapho khona wanisondeza waniletha duzane sengikhulumela phambili ngomzimba athe ungilungisele wona phakathi kulomzimba kunegazi igazi ngaphandle kwalokusihlanza omunye umsebenzi lasisondeza thina besikade sibuka wathi umzimba waqeda ushaba iBhayibheli lithi umthetho wemiyalo emenyezelwe wayiqeda uThixo lo wathatha isiphambano wahlanganisa labo babili ukuthi baba umuntu omunye kuye enza ukuthula sengikhulumele yakumaHebheru 12 nayo ngenxa yesikhathi
isikhathi kungafanele ukuthi sisebenze sokuqala usekanini. Incwadi yamaHebheru besizoyiqala kwe-18 kodwa-ke masiyiqale ku-22. Kodwa nize entabeni iZiyoni, nasemzini kaThixo ophilayo, iJerusalema eliphezulu, ngakwaba izigidi. Nina kanye nabo bonke abantu abaphendukayo abeza kuThixo, iBhayibheli ikhomba indawo abeze kuyo. Kuze kungabi confused. Yazi lesinye isikhathi ungazi ukuthi uzephi uzoconfuse. Mawuzeka Nkosi waphakela elizwe abantu. Abaqosha abantu uyaqoshela. Ngoba uzana khona. Bakade lapha Nkosi. Bazalwane iBhayibheli inkhomba indawo elize kuyo. Manqoshwe umnikazi waleyo ndawo kuphela. uNkulunkulu. Mama qoswa yimi awuzanga kimi. Mkhumbuze ukuthi wena wafundelwa incwadi eyakutshela ukuthi uze kuphi. Abuye umnikazi wale ndawo. Kube nguye umkhosayo la ebantwini. Ninika abantu i-credit kakhulu. Yazi umuntu asibone naye namathombe kanti it is nothing akalutho. Akalutho. Angizange kuye. Abuye umndawo umnikazi wendawo ebizwa ukuthi yiZiyoni. Abuye umnikazi womuzi othiwa iJerusalema. Uyakhonjwa naleyo ndawo ukuthi akusilele emsebenzini. Esizekulo yilelo esezulwini. Nokusibiza ukuthi umZayoni ungabi namasoni ngoba uZayoni wethu asimu-associate nokuleba Israyeli. Yabona laba baHebheru la. Angifuni any association nabo. Ababulala abantu so abaHebheru nabo. I don't associate nabo mina. Kodwa nguZayoni. Lo Zayoni yilo kuthiwa yintaba kaThixo esibili. There's a city ibizwa kuthiwa yiJerusalema. Kunasizekho asiqoshe umnikazi wale city. Ngoba yinakhi yabona. Kuthiwa ke nasezigidi zezikilozi yeyimakethi. Usikatsuha ungenzeki ukuthi usabe umthakathi. Ngiyangizwa bazalwane. Umthakathi ungamsabi. Ngoba la usekhona indawo leyo ithi iBhayibheli kunezigidi zezigilozi. Kunebandla kuthiwa ibandla lamazibuko. Izothi verse nizana kuJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Kunasizekho usabane manana. Yazi waIsrayeli elikigwala nakhonjwa lavulwa amehlo nje kancane kwathiwa yes ayobhekela yini. Ngoba bekala thuke impi kwathiwa wavulwa nje amehlo. Kuthi abone ukuthi asikho isidingo salova. Uma yathi ikhulindile. Manje ungafuni ukuthi uziwenzelwe lokho. Just relax. Just relax. Just relax umthakathi ungamsaba. Ngoba nigcina niphambana nokaThixo ngokubaleka ngokufuna umthakathi.
agijima bafuna konke nje lokuthiwa angasiza kuqeda lento ekhatha relax nabinya la khona kunezigidi yabona ingilosi nanoma iwani ngasitayida sonke iwani futhi sifanane yabona ingilosi ngachithi imamelodi iwani manje la ukhona wena kho ingilosi iwani sinodwa haleluya yenzela ukuthi sikhululeke nathi umunye malagula malakhulelelwa bathi abashoko lutho abaprofeti bethu sebaphethe ubunzima baprofita namanga abanye manje ngoba thina umuntu umhlalela amehlo ukhuzimela amehlo uzela ukuthi uthandazele hamba hayi ufuna mongezona ukuthi njengonkosi vele senzo ngoba ngiyabona ukuthi awufuna ukuhamba awumuntu uyabheka uyabona ukuthi yalapha inhlupheko ngathi khona ngiyabona inhlupheko kusuka ngaloko ukuthi hawu vele ngibonakala nje ukuthi igijima phezu kwami bese uprofeti uthi hayi angifuna uhamba ekayokuyekela uwo kufikisile la athi no man bayakhala yazi ayithi into yakho ezolunga bayakhala bakini ayikho manje yazi uzofanele isibongo sakho hayi ihlolo leyo isibongo simbambe what are we actually saying nalesikhathi usahlaselwe la babalekile abanye la ezweni lakithi basemazweni ngaphandle abanye bafika baba nemizi khona kuEthiopia bakaboleka ukuthi uzobuya nalo mntwana angavuma umama lo mntwana oseEthiopia bathi hey sesibuyele eSouth Africa uthi mama ngihamba nalo mntwana ngizama nje ukukhomba ukuthi kunabantwana abaningi abasana bazalwa abantu bayo bayaphila isibongo ayikho into esizoyenza kuwe ungathusi ungabongikhuluma ngithi khululekani bazalwane ngizendaweni right kunoJesu haleluya kungani hayi yazi isikhathi sami iyeke nayo ngiyaxolisa indlela engisebenza ngayo ngisho ngiyile la anasuka santu sasa kodwa nami ngibanga ukuthi kufanele ngiphelele kodwa manje mina abese madini abaseKorinte lesibili chapter 7 asifakanisele nje ufunda verse 1 yona kahle sifunda verse 2 mara sikhanisela abashumayeli nje ufunda verse 1 bese uyahamba ngizokutshela abafundi 2 lokhu sinalezi zithembiso bathandekayo asizihlanze ukungcola konke komzimba nokomoya siphelelise ukungcola ngokumesaba uThixo Mshumayeli wenzani leverse hey mina ingali shuthi ngicabanga nokuyekela lokho engikwenza lokhulumela leverse uma umshumayeli kunamanye amavesi ngafunda uyabona ukuthi fanele ngiyilandele mara ngithe ngizobe ngiyenzi umsebenzi ngiyayelela ngifuna ukukhalisela bashumayeli ukuthi verse 1 kwenza ukuthi ugcina manje uthi imali ukozela ngidingana 2 minutes kulesikhathi sakhe khulube ngalo verse 1 uverse 2 esizofunda ngiyacela bazalwane wonke ola alandelela amazwi you must repeat emva kwalokufunda kwalamazwi sezwana funda akeni samkele asenzanga kabi kumuntu asonanga muntu asidlanga muntu nithini bazalwane baseSabatha nithini liyavuma na bathi wena mke ngiyabonga amen ngitendeke ya verse 2 ndio mthetho right
sizomfunda uphile bese siyaleka. iBhayibheli la bekumshumayelo kuPawulo acela ukwamukeleka ebandleni. The opposite yalento nayo isasebenza. Hallelujah. Uma kwabantu basho ukubantu ayisirayithi kuphela uma kusho umpostoli ebantwini, nanoma kusho umuntu esho ebantwini. Kodwa ngifuna ungena nje enkulumeni encane kule, sebavumile ukuthi bayanamukela, mara uPawulo yena wathi akadlana muntu nana nimdlana. Labo khonza khona wabuyisela incwadi awuzange ngemali zakhona. Ungabe ukuthi ula ngokubalekile. Niphilele kahle nana usuka khona. Ukuzana uphume kahle na. Ngoba phela le nkulumo yaBhayibheli yabopha. Kunenkulumo ekhuluma uJesu. Uma ekhuluma ngokunikela umuntu ofuna ukuza azokunikela. Uthi before unikela uma ukhumbula enhlizweni yakho uthi kunomuntu ongaqedana kahle naye. Uthi uma ubeki phezulu nathi ushiye phansi umnikelo. Ubuyele kule muntu lo. Into ezokhomba ukuthi kunokuphuthuma kule ndaba. Ukuthi uma ubuyela emuva umnikelo wazalwane unikela kuphela uma uphezulu lathi. Ongathi uma uphezulu lathi uma usasephansi akubona ukuthi ngoba unikeli akusindele ukunikela leyo. Uthi kodwa mawukhumbula ubeke phansi so mawujika kunokuphuthuma ngoba uzothola ungekho. Ngoba ukulinya uthayeke nangona kabushilo ubona kusasa. Uyothola la mnikelo ongasekho. Phuthuma. Uyakhuluma naye lo muntu ukuthi yendoda hayi man. Bese ngifikile la kunikelwa khona. Ngifuna ukunikela uJehova nami. Mara ngikhumbulile ukuthi mina nawe kunala sikadethana kahle. Mina usho ukuthi mawukhole. Masentethile. Buyela la ushiye umnikelo khona. Uthathe phansi. Ubeke phezulu lathi. Lensoya nikelele. Nathi siyanikela uThixo. iBhayibheli lithi unikela uThixo ufuna kithi owegelezethu. Nawo ubamba njengalona. Kodwa nami ngivumelana nani ukuthi umuntu yena angimhlanga. Ngagcine ngale nkulumo ethi ngiphothile nje ngakhuluma ngayo. Manje manje buya ngithe ukubabhadisa ngibuye kubafundisi. Manje enye yezinto engibona singayazi singakwazi ukuyenza ukukhuleka. It's one of izinto ezifundiswayo. Abafundi bakaJohn wayebafundisile uJohn. Wabafundisa to an extent yokuthi abaJesu bazi ukuthi abaJohn abafundisiwe ukukhuleka. Beza kuJesu bathi awusifundise nathi ukukhuleka. Ngoba uJohn ubafundisile abakhe abafundi. Wabafundisa ukuthi ukukhuleka njani. You will be shocked ukuthi abantu abakwazi ukukhuleka kangakanani. Ungamkhomba la inkosi cela usikhulekele. Masawulalela ukuvamisa leshoda amazwi akho bese ulalela lo angiso ukuthi ngakhuluma isikhathi esithi ukhuluma ngohono bathandaza isikhathi esithi ngoba fanele ngilalele. Why? Fanele ngilalele ukuthi yabo. Abantu babakhuleka. Lento sathelwa ukuthi lamagama asebenza kuphela kuphi. Mawukhuleka
awukhuleki egameni likayise nelendodana nelikaMoya. Hallelujah. Igama likayise nelendodana nelikaMoya Oyingcwele elokubhabhadisa. Ake sifunde ukulalela ama-instructions. uJesu uthe nibabhabhadise egameni likayise nelendodana nelikaMoya Oyingcwele. Umthandazo mawungabhabhadisi igama kufanele lizwakale linye elaJesu. uJesu unoMoya Oyingcwele. Manje wena ufaka imiswa sala yena ufaka uMoya Oyingcwele ufaka uJesu kule confusion. Siyezwana zana igama likayise nelendodana nelikaMoya Oyingcwele lisebenza one thing, ukubhabhadisa. Ungabhabhadisi ungalisebenzisi. Mawukhuleka, there's only one name okhuleka kuwo. Lalela ukuthi hayi ungeke ungafanelanga uthandaze egameni lendodana nelikaMoya Oyingcwele nelikayise. Ubabula ukuthi umoya yiwo simuselayo kubaba. Lo moya kuyiwo omuselayo wena uthandaza kuwo. Ukuze umusele ukuthi wona uyazi ukuthi ufuneka yini izinto ozidingayo. Kungaba ukukala ukukhulela umoya ukukhulela. Ukukhulela kuyise kodwa kucelwa ngegama lendodana. Encwadini kaJakobe uthi aninanto niyaswela uthi ngoba ngiceli. The reason ninganalutho uthi uNkulunkulu kungoba siceli. Uthi bacela anamukeliswa uthi ngoba ngiceli kahle. Futhi nalo bafuna ukusiza bakalalela nje. So ufaka uMoya Oyingcwele ufanele ukukhulekela. Wena uthandaza kuwo. You must refrain from ukwenza. Ngakayise lendodana nelikaMoya Oyingcwele only mawubhabhadisa. Uzwakela ngithi nilwa nomuntu. Belulaka lona bathi baselaphe mara iseliphisinyana nje la ngempilizi kanalo. Imbekezele. Uselenze kunani. Bangathi ngoba kuba duze ukuthukuthela. Kuba duze bafuneka nje. Ubishop ushila ngendlela ewiki ngayo lento ubishop wethobe uthi ayifuni legazi. Inkani ukuthi iverse ithi ilahle. Ayifuni igazi. Uma kufanele uyikhiphe kuyilahle. Manje njengoba nginayo nyana fanele ngisho ukuthi bakithi angikho phezulu yona. Nathi baphuma la ngithi ngiyabingele basiyathanda ukubingela komuntu babhekele. Uzwe mina ngithi igama likayise lendodana angizwanga mina. Ngizwanga mina ngiyafundisa ukuthi ungakhuleki egameni likayise lendodana nelikaMoya Oyingcwele. Khuleka uThixo usebenzise igama lendodana. Konke ngiyakucela kubaba ngegama lami uyakwenza. Wayengafaka izinto zintathu. Wayengafakana nalezi zinto. Uma ngabe sifuneka uthe noma ngabe yini uma ngicela ngegama lami niyakuyenzela. Masifunde ukusebenzisa igama eliyi-1 likaJesu kuphela sihlukane nabanye. Sebavumile ukuthi bayamamukela. Sesiza baseGalatia chapter 2 verse 9 siyabakhawula manje. Senqedile.